Walaupun badan bertatu ke apa, Tetap solat pergi. solat. Jumaat. Bila cakap I see. Maybe I think this is the where mungkin orang tak tahu because memang Singapore is a Malays the minority, Muslim tu minority kan, orang Muslim. Tapi sebenarnya hal-hal ibadah semua sebenarnya sangat senang. Every neighborhood tu ada je masjid ke surau, betul, surau masjid. Masjid. And then every masjid tu Friday prayers tetap akan full. Kita ada Tak full. religious class, semua ada. Walaupun badan bertatu ke apa, Semua ada. Tetap solat pergi. solat. Jumaat. bila cakap tentang tattoo tu sangat menarik sebab kebanyakan Ramadan, kita tahu, puasa. di Singapura Melayu dia macam tak kisah sangat terbuka tentang tattoo. So macam mana Aaron? Datuk tak langsung? Taklah. Tak terpedaya? Tidak terpedaya ya? Dia apa tahu, dia kalau we don't judge Ya. siapa Ya, yang ya, dah ya, buat ya. tattoo tu. Mungkin at the point of time they take it as art. Kita ada je banyak kawan yang ada tattoo, and most of them take it as form of art. Ada this drawing lah, that drawing Macam-macam lah kan. macam itu. Tapi waktu solat lah. Waktu Friday prayers lah macam itu. There's no like you said lah kan, kisah silam. Mungkin setengah-setengah orang tu pun macam menyesal. Ada yang dah remove, Buang, ada yang tak remove. the tattoo and what not. Cumanya kita our mentality is macam mana tahu, everybody sin differently. Yalah. Mungkin kita nampak orang ni bertattoo, so kita dah nampak dia tattoo. Judge terus Judge kan. terus. Mungkin yang ni tak ada tattoo tapi mungkin minum. Kita tak tahu. Kita tak tahu. Contoh. Ni contoh. So our mentality is we sin differently. Tapi at the end of the day we go back to Allah lah.